Anya laki din! Anya, nag-loan ka iti 200,000 ije bangko, manang? Nya manang, manong ko na muta. O sige, manong no manong. Ngam nagdakkel mo tin agatad day jay. Pangusaram ko ma. Idawn kong rood. Mga alak man iti hulugan na lugan. Anya, tapno man ad-adda nga umapal dagiti kaduak iti trabaho. Nang runa dagiti kaaruba. Nang runa dagiti adanilo. Kunamlano iso ti kabaknangan dito lugar tayo. Ha? Amam, nalabsak idi na minsan nga aldaw. Agbilbilang kit din iti kwarta iti balkon da. Anya, talaga apal palastogan nak da Danilo. Ha? Para makita man, masigurado nga umapal to iti lugan nga irwar ko. Lakay, sigurado ka kadi amayat ti makinana jay lugan agatangem? Uwin ba kay? Di ka madanagan tamayat da jay. Sanak mo't siguro alok ko ni paring Elmer no bilang laan. Sa bagay matkit di Kat, kaano tinagsaritaan nyo apa nang itulod na dito itilugan? Inton bigat ba kay? Isong insagaan akong ti kwarta pagbayad takin ko na. Kasta kadi? Katwa na? Ay na, pakaragsakan tamot ni agasawa ang maaddaantan iti kabukbukudan alugan. Uwin nga rod ba kay? No adda apitin tanatan, siya akong ti mangipan ijay trading post. Saan na naskin pa yung agbayad ta iti mangitulod? Uwan nga rod lakay, iso adakkel a pagyamanan ta. Oray sikan hantilogan na ginatang tabakay. Kit agluto talat tamod ti basit na pagsasangwan tayo. Ay katwan alakay, nasaya at daytaan na panunot mo. Awisam to amin nakaruba. Iti kasta, adu tayo, naragragsak. Uwan lakay, siyak ti makaamo ang mga awis kadagiti kaaruba. Ay na, agyaman nak unay ha, tao may nakawisan, Nora. Uwan na, awan anyaman na. Umay kayo nga umay ha. Uwan, balasang ko. Umayak. Awisot tumatan dagiti anak kan apok. Uwan na. O sige nga ron ha. Inak pa'y di tabalay damanang Lydia. Inak man awisan ida. Barang makaumay da, no saan da abisi. Ayun adan samot ni Lydia ijay balay da. Nalabsak itay amadama nga aglablaba. Blessing jay lugan nyo, wanang mare. Wan mare, second hand laang matkit di. Ngam agluto kami latta. Imbag lang damot basit a pagsasangwan tayo. Anya ngay no bilang tilutuan nyo. May 1 kilo a manok, kan may 1 kilo a papaya, kasta ka di. Anya? Mala, umay kaming to. Ibagak to iti kabsat ko atumboy. O sige mare, agyaman ak unay ha. Umay kayo nga umay. Anya, Danilo ken Nora, agpa-blessing day tilugan. Wen ka no nga rod, manong, second hand laang day lugan da. Ngam ipartsanda kanukit din. Ay, una yun na kinapangas ni Danilo. Naimbag kumamit no brand nyo. Tapno saan anak kababay ni kadagiti dumaray. Ha? No karag-karag tumit lang. Ay, uray sanan. Isupay amumatan ti ugali dagiti ang agasawa. Pasikat da. Ang mala mapanta. Kitaan taman no anya ti partsanda. Makapaulok. Blessing tilugan akarag-karag.
Ay naku, Mare Nora, naimbag man, tanaaramid yu pa'y anagawis iti ado at tao, kat karag-karag mat dayam di lugan nyo. Ha? Hay, no syakti si ka, saan akon anagawis iti tattao, nakababain. Anya? Kanya matan di lugan nyo, Mare. Apay, awan ka din ti sabali ang mabalin nyo agatangan. Kas lalugan tagraraman. Anya? Ang mala, ragsakan tayo latta. No da kaming tumot ti agpa-blessing itilugan mi. Umay kayon tumot ha? Anyamatan pare. Apay, awan ka din ti sabali alugan ang mabalin mo nga utangan. Ha? No kasano ti kinaalas yung agasawa, isumat ti kinaalas ti lugan nga inutang nyo. Unay mo day ta panagsasao mo, pare. Ibagbagak lang matipod no, pare. Aywan gayam, asino nga imat tinangutangam itilugan mo. Ha? Ay, kwa, pare. Inutang ko lang, iti may sangam amok. Oh, kitam, karag-karag lang aruden alugan, ngam utang pay lang. Anya? Uray kitam to tilugan ko, pare. Brand nyo ko naman. Ha? Ay, kastaya. Ay, kat nasayat ano kasta? Sana kasi tilugan ko, pang nating lang. Siguro, ujay lugan mo, kas lalugan na kiti babak na. Jesus pare, saan lang akasla? Talaga pang mayaman ko naman. Kas jay at ilugan ang may bagay a blessingan. Saan akas itilugan mo akarag-karag? Anya? Unay mo tandagi dyan nga agkabsat. Ugali da talaga tinauyaw. Ay, huwag nga rod bakit? Bayamon. Kas iti kanayon nga ibagaday di inang. Awan ti makaabak iti tao pa kumbaba. Gusto ka bakit? Isung ano anya man dagiti bagbagada. Agtali na idtalata na pakumbaba. Wana, ibaga dalatta ti kayat da nga ibaga. Wen bakit? Maday ti agibalbalays. Makaamaw ti panawin ka na kwada. Daytoyen tilugan ta, manong. Sister. Ay na, brand new at talaga. Una, isuna lang, tadakkel mo ti maitinag iti binulan. Kabalan tamat abayadan. Agtrab-trabaho tamat ato nga. Saan aya? Ay katuna, addan tupay ti may salugan nagatangak manan. Anya, kayat mo asawan, duan ton tilugan ta. Sister. Dua a brand new alugan ko naman. Saan akas kin ni Danilo? Pa-blessing pa'y kanumot. Karag-karag tumo lang. Wan nga ron di dala agpaing nga agasawa. Kasla proud da pa'y nagpa-blessing itilugan da. Di dala pinanunot nga iso dala ang tikas jay tilugan na dito lugar tayo. Ang graramandang ron unay. Kasta unay ti panangipanakil da iti karag-karag alugan daw. Anya, umutang ka kanyang iti kwarta ko dam, Pepe. Uwin ko matata. Nay, itaman pa yan na panunot mo, ti umay umutang kanya. Uwin tata, adda ngamin planok agumatang iti may sapay alugan. Ha? May sapay alugan ko dam. Uwin man tata. Ay kahit una, kurang pa'y gayam di may sa alugan mo. Uwin tata, kayat ko tidwa, tapno mas dao man dagiti kaaruba kan katrabaho. Anya, Isang agyaman ako na yata ta, no pautangan nak itigatad ngay bagbagak. sige. Umanugo ta. Magaramid tayo di kasuratan. At ikwartak nga utagam kahit agporsyento. Ayun na tata, awan parikot iti dayta.
Di kay madanagan. Iti kabiitan a panawan. Masiguradok a mabayadak metlang ti kwarta nga utangag. Amom lakay, naibaga ni Mari Donisha kanyak ngay, anapan ka no imutang ni Pepe iti kwarta nila kay Pidong. Ha? Tapay ka na. Pangaramatan na iti kwarta. Bakit? Igatang na kano iti may sapay alugan. Anya? Ay agasem man. Adala nga rudin lugan na akabarbaraw. Gumatang manay. Kat, anya ngay nga rod. Ada nga rod pagbayad na, gumatang ah. Sa bagay mo't kidiya. Gumatang, tada pagbayad na. Bakit? Kasano da ito yun? Awan piso amin dito'y balay. Ay, wan nga rod, sister. Panagsusweldo ngagpaiso iti kalman. Nung manula ang tinasweldo, tanakaltasan mo't gapo iti salary loan ko. Kat agpada ta, manula ang tinasweldo. Tauray siya, nakaltasan mo't lang. Kasano da ito yun? Sapay inton bigat ti panagbayad ko kumay tilugan. Ay, wan gaya man niya. Ay na, agkakanatan. Ay, kasanuatan. Amangan no adamom amabalin apagutangan ta, brother. Kita aman ni, awanin ka nanta. Sino nga iti pagutangak? Nila kay Pidong lang matiamok. Nga mabainak, tadyak pa'y nakaititad iti utang ko kan kuanang. Apay kas na aburido ka, brother. Ay, parikot ko nga rod tilugan, sister. Ha? Duang aminan abulan ajak nakaitinag iti bayad ko. Anya? Guyuden dan tuki di. Ay, awano no. Anya? Ay, saan ang mabalin? Agpanunot ka iti mabalin mo apagutangan. Nakababainan akadag iti tattaong numaamuan daan aguyo dan tilugan ta. Ay, awan nga rod ti amok apagutangak, sister. Awanin atalagang. Salbagkit diti kastoy. Hoy, kasanuta ang makapan ijay-ili. Adda ka no checkpoint ko na ni Manong Jerry tay. Ha? Kasta ka di? Ay, una yan. Domingo matita. Ngam no apay nga adalat ta checkpoint. Napalabas ko danora kan Danilo nga agasawi tay. Agpaili da. Anya, no kasta. Registered tilugan da. Ay, katwa na. Saan damat amapanlat ta. No kolorum tilugan da. No asino pa'y ti kolorum tilugan na. Iso pa'y ti registrado. Di ka madanagan. Iti saan amabayag. Mairegister ko ti dua alugan ta, sister. Tangay, manubutin na bulan asaan ka nagbaybayad iti utang mo, Pipe. Tilugan mo langay, ti kuyudak. Ha? Anya ka din day tangay bagbagayo, tata. Urayak nga uraykin ka. Naimbag kumamit ano awan pagbayad mo, kit umay ka ijay balaya makisarita. Saan, Mike? Ha? Kuha tata. Pasensya ka ila ko man. Ay, awanan ti adu pa asaritaan. Total, najay mo't lalugan, tinagipan iti kwarta nga inutang mo kanyak. So nga awan maramidam, nukunak aguyudak. Pangasiyo kumamit at tata. Ay, saan? Nagmayat ti saritaan ta, hindi may kaimutang. Gamnay, kilaat mo tin na saan ka nagparparang kanyak. Pasensya ka ila ko man, tata. Amoy mo't abisi ako unay iti trabaho. Ay, sana na itatirason. Sana mabalin kanyak ti kakasta. Pasensya ka langay.
awanan di may sa alugan ni Pepe, nana? Awanan, iso ka no ti pinagbayad da iti utang da kinila kay Pidong. Anya? Husto lang da nga inaramid nila kay Pidong. No apay-pay lang amen ang nagtaltalag ang nagpautang iti dayjay atumboy. Ha? Kasta unay apanangilaslas tugda nga uray la dwa-dwa tilugan da. Ngamaan niya ngay ita, utang mo't gayam. Naimbag ano awan mo't tanti mangguyod iti may sa alugan da, nana? Ay saan tay nga amaw? Ang mga numakla at tayaw, adaman ng timangguyod. Kat, kunak man no cash dayjay, nana. Aniya akash, pangalaan da kumangay mo't tipagcash da iti brand niyaw alugan. Naibaga kanu ni Pipe, di na minsan. Ahulugan kanu dayjay lugan da. Aniya, kundi lugan da iti dua. Ngampasig mo't gayam nga utang, ipalastog dapay. Salbag ti kastuyabyag. Salbag kiti. Ne, apay. Itay kapay nga gungungat, brother. Kano lang, idi ginuyod ni Tata Pidong di may salugan. Sa ita, maguyod manen ti may salugan ta. Anya, kasano ang maguyod manen ngay bagbagam? Manungaminan ang bulan, adyak nakabaybayan. Awanin maaramida ka, nuguyudan da. Anya, ay, kasano da ito yan? Awan ngaminan ti amok apagutangak. Wala, uray guyudan da. Anya ngay nga rod. Ang gurnungak manen ay ti kwartak. Kainton sumaruno. Ikasakon. Saanan nga installment. Adaman na damagak, mare. Pudno ka di. Nga awanan jay dua alugan nyo? Ha? Chismosa ka talagaan niya. Nakadamagam iti dayta. Ha? Adala na kaiba ka kanyak. Iso adamdamagak no pudno. Wan, pudno. Awanan tilugan mi. O anya, naragsakan. Saan mat kit dia kasta, kumare? Pampanunutak lang amin. No kasano ti panangipalastugyo itilugan nyo, idi ka barbaro pay laeng. Ha? Naglastog kayo nga agkabsat. A brand new tilugan nyo. Ngampasig mo't gayam nga utang. Kolorumpay. Anya? Isu asan anasaya at tinapalangguad, mare. Uyawon nyo edi tilugan mi a second hand. Ngam ayos laeng. Taaging ga ita, kat adda pay laeng. Anya? Uray karag-karag. Ngam saan mo't a kolorom. Kan may saan nga utang? Akas itilugan nyo apasig mo't nga installment. Nakauyaw kayo ngamin. Isu akas ta. Awanan kayo itibain. Uray ibagam itikabsat mo, total pudno mat. Tinalabos a kinapangasyaw, saan ang nagbayag tilugan nyo kada kayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.